Hazır. Ben orada bırakmadan kaldım. Закон нет? Хватит меня вышел. Если оставить Капитальный забор. Bu ev ne? Ипотечный үй. Берянный. Дирекция. Ошондой үйлөр. Ишкекте кишки. Нарықта көндіреді. 20 сағат Сонда келген берді бір фирмаға жасасын. Шипер берді. Может сделать чуть понятно, большой сюда маленький свет скамейку поставить. Блок не да баштан чыга турбаган. Я ошо болобу? Болот если. Энергия чегип турат. Ар казлашмаган план да ара келген. Ya onu böyle çok şeyden de içinde Olmaz. Yerге daha. Sветофор böyle. Жол açık olsun orada. O, şkollar bizge arenda yok. Yemeğim oldu. Sırtına çıktı. Sabah o şkollar girdi. Taraflardan açıp. Var mı?
kladesine giriyorum çıktım içine. Salon var. Ben yok. Ne o develi yok. Вот это, кстати, 5 лет больше. Это тоже надо делать. Şöyle toprak sağlık kıyımı var. Gaz oluyor işte. Gözden bunlar. Oranı koyacak. Получается, даже я не строитель. Нормадан өтпейді бұл. Еще да корпуста. Жерде котельный şey değil mi? Котельный керек соттан. Проезд болуш керек. Көмір. Бар ғой? Бар болса, анда мектеппенен сөйлесіп, мектеп емдені сұраса, ошоны салып берсін. Если араб нужен, где-то оставьте. Ну, говорят, что вот здесь вот так вот по полукругом. Тоже дострока. Бар жағынан жасалды. Бұл бос вообще. С дорогой пойдем. Не путаем. Тротуар, он чисто тротуар. Анда ошо кайсы тротуар кылып берсеңиз, ошол жерде тротуардан чыккандан кийин мындай жерлерге алып келип басып коюңуз. Жаңы эскилерди алып келип ушундай жерлерге басып коюңуз. Жыйындарда